Pa, nažalost, takvi komentari koji dolaze od zvaničnika iz Republike Srbije nisu usamljeni i, nažalost, kažem, sporadično se i ponavljaju. Međutim, da biste iskomentarisali ukupno položaj jednog naroda u susjednoj državi ili u drugoj državi, ipak treba imati u vidu i neke podatke, odnosno neke činjenice. Ja sa punom odgovornošću mogu da vam tvrdim da srpski narod u Crnoj Gori uživa sva ona prava kao i drugi narodi koji konstituišu državu Crnu Goru. Ako bih želio najkraće da kažem, osvrnut ću se samo na nekoliko osnovnih prava, građanskih i političkih, kao i ekonomskih, kulturnih i socijalnih prava. Od prava na jezik, prava na upotrebu svog jezika i pisma, prava na vjeroispovijest, prava na održavanje kontakata sa svojom matičnom državom, prava na udruživanje, prava na finansijsku potporu od strane države, prava na svoje nacionalne simbole itd. itd. Znači, u jednoj rečenici, ako bih želio da sublimiram svoj komentar na ovakvu izjavu koja dolazi od zvaničnika iz Republike Srbije, rekao bih da nisu u pravu, jer svi fakti u državi Crnoj Gori pokazuju da sva ona prava koja imaju i drugi narodi koji egzistiraju u Crnoj Gori i konstituišu ovu državu, ima i srpski narod u Crnoj Gori.